Boro Mariću, zašto si došao u Pecku? Zašto si se vratio u Pecku i zašto ste napravili sve ovo baš ovdje u ovom selu? Nismo mi baš birali Pecku, nego je Pecka izabrala nas. Selo Pecka nalazi se 85 km od Banja Luke i 30 od Mrkonjić grada, pored Baraća, malo većeg mjesta, a nekada opštine. Kroz Pecku je nekada išao rimski put, ali to nas trenutno ne zanima. Malo čudo desilo se 2 milenijuma kasnije. Selo je zbog ratnih, poratnih i propratnih događaja skoro zamrlo i propalo, skoro kao stara zapuštena zgrada škole u centru ovog mjesta. A onda su neki ljudi iz organizacije Green Ways, među njima i Boro Marić, naš sagovornik, zadali sebi za cilj da to promijene. Poduhvat podsjeća na one na divljem zapadu, kada najhrabriji odu daleko u preriju. Samo ovo nije divlji zapad, već pitomo selo Pecka, u kojem se nalazi centar za posjetioce, svjetionik novog života u ovom kraju. Izvori Sane su u selu Pecka i mi 20 i više godina dolazimo u selo odnosno prolazimo kroz selo da dođemo do izvora Sane. A nakon toga, nakon toliko godina imali smo jednu super ideju koja je prihvaćena i koju je finansirala Evropska unija, da se napravi jedan visitor centar u kojem ljudi mogu dobiti informacije potrebne za boravak u tom nekom području, otprilike u krugu od nekih 50 km gdje mogu šta da vide i šta da rade. Tako da, kako smo znali za Pecku zbog izvora Sane, onda smo prilikom razmišljanja o lokaciji shvatili da je to u stvari idealno mjesto i zaista nismo pogriješili. Jer je u selu Pecka, pored izvora Sane i najveće penjalište u BiH, već 8 godina se održava festival penjački. Tako da uz tu atrakciju i uz te prirodne atrakcije i to nešto što su ljudi radili, kad smo dodali jako puno ovih lokalnih puteva koji povezuju Pecku sa okolnim selima i kad smo ih snimili kao biciklističke staze, dobili smo zaista jedno selo koje obiluje mogućnostima za pješačenje, vožnju bicikla, penjanje, ronjenje, može čak i kajak u prvom dijelu ovog kanjona Sane. Tako da se otvorio cijeli jedan novi svijet. Mislim da smo glavni posao uradili i sad više to nije u našoj moći da kontrolišemo, nego je sada to javna stvar i dobrodošli su svi koji imaju dobre namjere i žele nešto pozitivno da uradi, znači ima mjesta za sve njih. Visitor centar Pecka je u stvari glavno mjesto i za avanturizam i za posjete prirodi, ali i za zdravu hranu i kako se to kaže, održiv razvoj. Pa jeste, ja mislim da je ovo jedinstven visitor centar. U našem visitor centru se i spava, i jede, i uči, i ljudi iz sela koriste za svoje potrebe, tako da je to jedna simbioza zaista jednog prostora koji je jedini mogući u ovom selu, znači najveća prostorija, ne znam, u selu i ona je za sve. I ona naša stara kaže gdje čeljad nisu bijesna, kuća nije tijesna, zaista ovdje tako funkcioniše, potpuno sinhronizovano, znači i selo, i mi, i gosti, i sve nekako jedna super homogena cjelina u kojoj nema netrpeljivosti, nema nerazumijevanja. Na koji način još centar za posjetioce doprinosi lokalnom razvoju? Da li si primijetio možda da su se neki ljudi vratili u selo ili je to ipak previše za očekivati da se vraćaju u ovakva mjesta? Ipak je ovo malo zabačeno, a na koji način doprinosite lokalnoj zajednici? Jeste, previše je rano pričati o povratku, previše vremena selo bilo prazno, negdje 70-ih već su se ljudi odselili, ovdje je bilo 2500 stanovnika, sad ih je nešto oko 100 i mi se možemo nadati možda ljudima koji su otišli u penziji, takvih ima nekoliko koji se vraćaju, sređuju svoje kuće, da im djeca i unuci dolaze tu. Iskreno nadam se da ćemo naći nekoliko, odnosno da će nekoliko mladih porodica koji su svjesni prednosti života na selu doći u selo, jer zemlja je smiješno jeftina
zaista se daju bescijenje, tako da ljudi sa malo novca mogu da započnu neki novi život, da daju život nekoj kući koja je već ruinirana, napuštena i tome se nadamo. A što se tiče ljudi u selu, mi smo s njima stvarno kao da smo rođaci, znači i kad se vidimo i kad idemo po selu, ne možemo proći bez kafe, rakije i razgovora. Mi u selu kupujemo sve što ima od domaćih proizvoda, znači sir, kajmak, jaja, to kroz vlastitu kuhinju znači plasiramo maksimalno, a mi koristimo to kad spremamo za sebe ili za goste, ali isto tako kad imamo veće grupe onda ponudimo im da kupe, da ponesu i nabavljamo fine kutije za pakovanje, podijelimo ljudima u selu da oni mogu to fino da upakuju i zaista je kvalitet odličan i ljudi su jako zadovoljni tim što probaju. Sad smo u toku ovog festivala podigli to na još jedan viši nivo i spremili smo 10 štandova i dali ljudima besplatno da donesu sve svoje proizvode koje imaju, kojih se ne stide i koji mogu ponuditi čista obraza i zaista su bili prebogati ovi štandovi, toliko je bilo lijepe hrane i gotovih proizvoda, ali kolača, priglavaka, rakije i svi su ljudi ti koji su došli i ponudili to, otišli jako zadovoljni, napravili su nekog posla, družili se sa ljudima i u perspektivi mi moramo imati neke svoje vlastite štandove tu koji bi stajali svaki vikend kad god imamo gužvu, kad god ima više ljudi da dođu i da donesu ljudi svoje proizvode. A čitao sam, zanimljivo je da to isto govori dosta o simbiozi centra za posjetioce i mještana, da se tu čak kod Visitor centra održava i zbor godišnji za slavu sela ili znači mještani su vas potpuno usvojili. Sveti Savo je slava sela od kad je napravljena, u stvari je to školska slava i 31. kad je ban Milosavljević napravio tu školu u selu Pecka, otac se slavi ta slava Sveti Savo kao školska slava, ali slava sela i svi su se oni skupljali, kažu da je nekad bilo po nekoliko hiljada ljudi oko škole, to je znači 27. januar, zima, zatrpa snijeg i onda se ljudi skupe i druže u dvorištu, a sad je nažalost takva situacija da skoro cijelo selo stane u tu školu, u tu jednu učionicu, našu trpezariju koju smo sredili i jako lijepo se družimo, to je jedan super običaj gdje mještani dođu, donesu svoju hranu, postave na stolove, pomole se Bogu, ručaju i sve to opet višak vrate u svoje torbe i do kuće. Šta vam najviše nedostaje u Peckoj? Šta je najveći problem? Šta bi vam se moglo pomoći tu, ne samo centru za posjetioce, nego i mještanima? Ima tu više stvari, mi razgovaramo intenzivno sa mještanima i bilježimo sve te probleme infrastrukturne. Poslali smo zahtjev MTEL-u za izgradnju relea u jednom dijelu sela koji nema signala. Bukvalno su u džepu, u rupi i jako im je nezgodno, ali u istom tom pojasu su izvori Sane. Opština Mrkonjić grad nam također jako puno pomaže u smislu svih potrebnih dozvola, logistike za bilo šta, i čak i finansijska podrška. Zaista evo zadnjih nekoliko godina od kako smo u selu Pecka nismo imali ni jedan jedini problem ni sa opštinom, ni sa administracijom, sve smo to jako dobro uradili i sve to od početka. Mi smo prvo pitali mještane prije nego što smo potpisali ugovor sa opštinom, prije nego što smo ušli korak dalje i počeli da ulažemo, mi smo napravili sastanak sa ljudima, objasnili im šta hoćemo i oni su nas prihvatili, inače ne bismo da. A tu smo opet imali podršku opštine koja je rekla da je to dobar projekat i da to treba podržati i da će oni podržati, tako da se to zavrtilo dobro u krug. Ima naravno problema sa putnom infrastrukturom.
nije ništa strašno, ali ima potrebe u nekim dijelovima sela da se to popravi. Imali smo super ideju, pa ne znam, možda će nekad se i desiti, pošto nam je taj cijeli put od Vizitor centra do izvora Sane zarastao. Planirali smo da ne uradimo samo krčenje tog putnog pojasa zbog preglednosti i sigurnosti, već i da zasadimo jednu aleju od 3-4 km drvoreda i mislim da bi to za neke buduće generacije ostavili kao neku zadužbinu. Dosta se priča o tom povratku prirodi, pogotovo u urbanim sredinama, u gradskim sredinama, ali ljudi mahom mlađi ne usuđuju se baš tako lako da se vrate recimo na selo kao što ste se vi vratili na neki način ovdje. Da li je to samo trend, ta priča o povratku prirodi, ili su ljudi stvarno spremni da žive na ovakvim mjestima? Živjeli smo puno drugačije prije, ne znam, 100 godina, da ne govorim 1000, nego je bio trend tamo nekih 60-ih, 70-ih da se ide u grad i da se živi u zgradama i da se radi u velikim firmama. To je možda i najveća zamjerka ondašnjem sistemu što je povukao ljude iz sela u gradove i u fabrike, pa su nam sela ostala pusta, a za selo trebaju određene vještine, treba spremnost na rad i na odricanje kao za bilo šta drugo, ali kad se probudite ujutru uz cvrkut ptica i tu tišinu i mir i ovo zelenilo, mislim da se sve to na kraju itekako isplati. Posebno je važno za djecu da su tu, da su na otvorenom, da borave. Važno je da sami uzgajamo hranu koliko god možemo da proizvodimo i ono što nedostaje našim selima jeste taj neki duh moderni, u smislu nekog brzog interneta, dobre komunikacije, putne i tih nekih aktivnosti, sadržaja, da to nije, ne znam, neka samo jedna seoska prodavnica ili kafana, nego da imate tu i, ne znam, vrtić za djecu i da ima neka dobra ambulanta. A to sve može, znači sada ima 10-15 porodica mlađih sa djecom, to sve može sa opštinom, sa državom, sami između sebe, možemo sve to postići. Da imamo i vrtić, da imamo sve što nam treba za život tu i da se damo u posao i da proizvodimo. Mi planiramo sada i plastenik uz tu sušaru i nadamo se da ćemo zaposliti nekoliko ljudi iz sela i to može biti taj nukleus. Početak, jedan konkretan, ovo sve do sad je bio zaista samo mukotrpan rad. Mislimo šta će biti danas, šta će biti sutra i od jutra do mraka se trudimo i radimo da taj dan bude sve kako treba. Ali dugoročno nešto u glavi, podsvjesno što imamo i svjesno, sve ovo vidimo mnogo drugačije u narednih 5-10 godina. Kako vidiš Pecku za recimo 10 ili 15 godina? Vidim je puno ljudi, puno sadržaja, puno nekih aktivnosti, zasijano, rascvjetano i vidim puno djece tu i to bi mi negdje bio ambijent u kojem bi stvarno želio ostati. Zaista ne mislimo nikud iz ovog sela i sve ovo što radimo dugoročno, radimo da tu ostanemo i na kraju možda da tu i živimo.